ku bijyanye n'abapfuye bitewe n'uko ibintu bigenda bihindagurika cyane, ariko kandi na M23 n'ingabo z'u Rwanda bakaba bafite inyungu. Turashimye kumuzindutse murumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse gute inshuti bakunzi bacu, kuri mikro muzindukanye na Joe Diane Ninahazwe. Dukeneye kandi gutandukanya ko hari impfu nyinshi zabaye biturutse ku muti uno munsi twabateguriye iki mu kanya turahera ku makuru agezweho hirya no hino ku isi azokurikirwa n'ikiganiro c'urwaruka ejo. Nyuma y'ico kiganiro nidusangira ijambo. Baciye imiyoboro y'amashanyarazi, barasa amabombe ku bitaro, banaca imiyoboro y'amazi, bafunze ikibuga cy'indege, banafunga imihanda inyuzwamo ibicuruzwa. Nongere ndabahe ikaze inshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Amakuru yacu tuyahere mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Perezida wa Congo Felix Tshisekedi yarahiye ararengwa ko atageza gukorana ibiganiro vy'amahoro n'umurwi wa M23 urwanya ubutegetsi bw'igihugu ciwe. Mu birori vyo kwipfuriza umwaka mwiza, abadiplomate baserukira impande zitandukanye muri Congo vyaraye bibaye ejo kuwa gatandatu. Tshisekedi yagize ati kuganira n'umurwi w'iterabwoba wa M23 ni umurongo utukura tutazopfa turenze. Utwumvisha ko ari ngombwa gukora ibiganiro n'umurwi w'iterabwoba wa M23 bisa nko kudusaba kwemeza ko ibikorwa bihonyanga amategeko yacu n'ivyo dufata nka kirazira ari ibisanzwe cane. Ijambo ryiwe Perezida Tshisekedi yabandanije agira ati ntituzokwigera twemera gupfukamira abatwotsa igitutu bo hanze kugira ngo twanke dukunde, twemere ivyo badusaba binyuranye n'inyungu z'igihugu cacu zirimo ubwigenge bwacu. Perezida Tshisekedi yavuze amara ko igihugu ciwe gifise ishaka ryo kuguma mu masezerano ya Rwanda agamije kugarukana amahoro muri Congo, icuka ciza hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ibihugu bimaze igihe vyitana ba mwana mu ntambara yo muri Congo irimwo M23 Repubulika ya Demokarasi ya Congo. U Rwanda narwo rukaba rwagirizwa kugira uruhara muri iyo ntambara. Aha muri Amerika naho Donald Trump yatorewe kuba perezida w'igihugu kuwa gatanu w'indwi turiko turasozera. Yarahinduye ahazobera ibirori byose byo kumwimika nka perezida wa Amerika agira 47 hakubera ku rubaraza rw'ingoro ikoreramwo inama nshingamateka nk'uko vyahora bigenda. Bizobera mu cyumba kinini c'iyo ngoro yitwa Rotunda kubera imbeho azoba ari nyinshi cane. Bitegekanijwe ko ku munsi w'iyimikwa rya Trump Washington DC hazoba hakanye kugeza kuri dogere Celsius 11 munsi ya zero. Ni ukuvuga ko ahantu hose hanze hari amazi azoba yabaye ibarafu ku buryo umuduga uyiciyeko idashobora kuzomeneka. Iyo mbeho izura inzara izoba ivanze n'imiyaga myinshi. Imbeho nk'iyi yaheruka kuvugwa ku murwa mukuru wa Amerika Washington DC haraheze imyaka 40. Ubwa nyuma ibirori byo kwimika perezida wa Amerika vyaheruka kubera indani y'ingoro ikoramo inama nshingamateka hakubera hanze y'iyo ngoro hari kwimikwa rya perezida Ronald Reagan mu 1985. Hagati aho Donald Trump avuga ko yatorewe inshingano zidasanzwe, haba ubu hasigaye iminsi mike ngo arahire, haba akiriko ariyamamaza yakomeje kumvikanisha amajambo afatwa nk'ikirango ciwe yuko ashaka kongera kugira Amerika nziza muri iyi myaka. Avuga ko agiye kurwanira abanyamerika bamutoye. Ivyaranze Trump nyamukuru ni ivyahe? Tubaze Tebitsoke Mutijima muri no nkuru y'ijwi rya Amerika. Donald Trump avuga ko yongeye gutorwa atorewe inshingano zikomeye kandi zidasanzwe yahawe n'abatora b'abanyamerika ku bikorwa byarwo byo kwigarurira ubutaka n'amategeko. Ndashaka gushimira abanyamerika ku bw'ishema ridasanzwe ryo kuba ntorewe kubabera perezida wa 47 ndetse n'uwa 45, kandi ni buri muturage nzabarwanirira, ngwanirira imiryango yanyu n'ahazaza hanyu. Buri munsi nzahora mbarwanirira kandi nzakoresha imbaraga zanjye zose. Sinzaruhuka tutaragera kuri Amerika ikomeye, itekanye kandi iteye imbere, ibereye abana bacu, ibereye namwe ubwanyu. Ashingiye ku itegeko rya Kongo, kugaruka ku butegetsi kwa Trump ni kimwe mu byerekana imiterere ye yo kutemera kwakira oya nk'igisubizo. Nibwira ko ibyo mubona ari umuntu ufite icyizere kidasanzwe. Ruth Butner na Susan Craig ni abanyamakuru b'inkuru
zicukumbuye mu kinyamakuru The New York Times bakaba n'abanditsi b'igitabo Lucky Loser umuhombyi w'umunyamahirwe tugenekereje mu kinyarwanda. Icyo gitabo cyabo kigaruka mu buryo bunenga uko Trump yiremyemo umuherwe wabwihaye ubwe. Mu ntangiriro ya Mirongo ntiyigeze yizera abantu bafite ubunararibonye mu kintu icyo ari cyo cyose. Yahoraga bategeka gukora ibintu mu buryo we ashaka ko bimera. Amagorofa ya Trump yagiye yandikwaho izina rye mu nyuguti nini ziri mu ibara rya zahabu, ikigaragaza inyota y'ikabije no kwimenyekanisha. Susan Craig ibyo arabigarukaho. yari afite imitungo y'agaciro ka miliyoni 200 ubwo yavugaga hari mu kiganiro yahaye New York Times zaje kwiyongera kuri miliyoni y'amadolari nyuma y'imyaka 10 kuko yabigarutseho mu kiganiro 60 Minutes gitambuka kuri televiziyo CBS yo muri Amerika. Trump yabaye indashyikirwa mu kwireherezaho abantu ngo bamukurikire no kwihingamo kwimenyekanisha nk'umuhanga mu gushaka no kubona amasoko. Yinjije za miliyoni nyinshi azikesha gucuruza izina rye. Icyakora hirya y'iri terambere habaye ingorane. Kompanyi ze z'ubucuruzi zamenyekanishije igihombo cya burundu inshuro 6. Ibigo bye by'imikino yo gutega amafaranga nabyo byarahombye birafungwa. Trump yongeye kwijajara azamuwe n'ikiganiro cye cya televiziyo The Apprentice, umwiga tugenekereje mu kinyarwanda cyatambukaga kuri televiziyo NBC yo muri Amerika, ari nacyo cyamugejeje ku gasongero mu nshingano yakoze. Nk'umuntu utagonda ijosi kandi utavugirwamo, Trump yabaye umukandida ushyize imbere cyane inyungu z'igihugu ariko utavugwaho rumwe. Iyo Mexique yohereza abaturage bayo ntiyohereza ab'inyamibwa. Baratuzanira ibiyobyabwenge, bakazana ubugizi bwa nabi, abafata ku ngufu. Ntekereza ko harimo n'abake beza. Nka perezida, Trump yashyizeho abacamanza 3 mu rukiko rw'ikirenga bafashije mu kurwanya uburenganzira bwo gukuramo inda mu mategeko yo ku rwego rw'igihugu. Mu ntangiriro za 2020 icyorezo cya COVID-19 cyagerageje Trump yihutishije ikorwa ry'ingingo zirokora ubuzima, ariko yanabaye nk'usaba ko abahanga mu bya siyansi bareba niba imiti yica udukoko ikoreshwa mu ngo itakwifashishwa mu kwica iyi virusi. Hamwe na miliyoni 9 z'abanyamerika banduye ndetse n'impfu z'abasaga 230, abatoye icyo gihe mu kwa 11 bahisemo Joe Biden nka perezida wabo utaha. Aho biriye ku butegetsi, Trump yahanganye n'ibirego byinshi nshinjabyaha kandi nawe wa mbere mu bigeze kuba perezida hamwe n'icyaha gikomeye, ariko kandi ntiyigeze akundwa nk'uko akunzwe ubu. Urokoka ubwicanyi bugira kabiri mu mwaka ushize byarushijeho gushimangira umubano hagati ye n'abamushyigikiye. Abo barimo nka Pam Smith w'Ivan City muri leta ya Pennsylvania. Imana ifite umugambi Trump kandi yarokotse rwose kubw'impamvu. Ndetse nizera ko iyo mpamvu ari ukuba perezida wa 2024. Politiki ya Amerika yarahindutse cyane aho Donald Trump yinjiriye mu rubuga. Kandi uyu mugabo wigeze kwandika igitabo Yacht of the Comeback, ubugeni bw'amahindura tugenekereje mu kinyarwanda, agarutse ku butegetsi nyuma yo gukora amwe mu mahindura ya mbere akomeye mu mateka ya Amerika. Ijwi rya Amerika tubandanize mu kiganiro ejo. Abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwamuntu cyagera ku isi ndetse ko bisa naho atazigera arangira. Kuba abantu badateye kimwe, batavuga ururimi rumwe cyangwa se badakora bimwe bishobora kuba intandaro y'amakimbirane. Ariko se ni gute nakumira amakimbirane? Nayakemura nte? Ahandi wakura ibisubizo by'ibi bibazo uretse mu kiganiro ejo. Iyo inkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango, amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatebo kamwe, ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga maze usobanukirwe uko wayakemura. Ubundi cyambere n'ubwumvikane kandi bikavugisha ukuri. Iteka mu rugo mutumvikanye ubwishanye ukuri ntabwo amakimbirane abasha gukemura. Kuri iki kiganiro ejo kuri radiyo ijwi rya Amerika ni ku 104 n'ibice 3 mu kiganiro cyihariye ijwi rya Amerika. Ibihe byiza nshuti mwese mukomeje gukurikira gahunda za radiyo ijwi rya Amerika yumvikanira ku murongo w'104 n'ibice 3 FM. Ndizera mumeze neza aho muherereye mu bice bigiye bitandukanye byo kuri uyu mubumbe dutuye. By'umwihariko rero tukaba tugeze mu mwanya w'ikiganiro ejo, ikiganiro mutegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Ngiye kubagezaho iki kiganiro ndi Karemera Patrick mbahaye ikaze. Reka nkubwire kuri iki kiganiro ejo kuri radiyo ijwi rya Amerika ni ku 104 n'ibice 3 FM. Nk'uko
ishami ry'umuryango mpuzamahanga ryita ku buzima World Health Organization ribivuga, tubona ko ubuzima bw'imyororokere ari imiterere, imikurire, imikorere, imihindagurikire y'umubiri n'uburyo izo mpinduka zigaragara mu myifatire n'imikorere y'umuntu. Muri iyo mihindagurikire harimo igaragara inyuma ku mubiri ndetse n'itagaragara. Kimwe nk'abandi bose rero, abantu bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga nabo bakenera amakuru ku buzima bw'imyororokere, ariko usanga bahura n'imbogamizi zitandukanye zo kubona ayo makuru y'ubuzima bw'imyororokere. Zimwe muri izo mbogamizi zituma bagorwa no kubona amakuru ku buzima bw'imyororokere twavuga nko guhanahana amakuru cyangwa se kominikasiyo hagati y'ufite ubwo bumuga bwo kutumva no kutavuga ndetse n'utanga ayo makuru y'ubuzima bw'imyororokere, twavuga nka muganga cyangwa se n'undi muntu wese ufite ubwo bushobozi. Bakunze b'ikiganiro ejo nimutubwire, ese mubona hakorwa iki kugira ngo abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga boroherezwe kubona serivisi zijyanye n'ubuzima bw'imyororokere? Mbere yuko dukomeza, munyemerere nakire mugenzi wanjye Bazubagira Fedausi abanze atugezeho bimwe mu bitekerezo mwatanze mu kiganiro ejo cy'ubushize. Njye ndi bugaruke mu kanya dukomeze n'ingingo yacu y'uyu munsi. Mugenzi wanjye Patrick arakoze cyane ko mu mwanya kambonereho mbasuze kandi mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Ingingo y'ubushize twaganiriyeho yagarukaga ku makimbirane ashibuka ku gusezerana ivangamutungo risesuye. Mu butumwa bwinshi twakiriye, reka duhere ku Bwanyabuzima uherereye Rwamagana, aragira ati sosiyete y'ubu imwe n'iya kera, abantu barahindutse. Uyu munsi wa none umuntu arabana n'undi bitewe n'inyungu amufiteho. Rero njyewe mbona kuba hari abahitamo gusezerana ivanguramutungo aho gusezerana ivangamutungo biterwa ahanini no kudashyira amakengo bagiye gushakana. Ibi rero bishobora gutera amakimbirane hagati yabo kuko baba babanye nta rukundo ahubwo ari ukubarana. Ku bwanjye rero, kugira ngo ibi bikemuke, abagiye gushakana bakagombye kubanza kwizerana hagati yabo. Reka dukomereze ku butumwa bwa Florence Mukandayisenga uherereye ku Gisozi, aragira ati ku bwanjye kuba abagiye kurushinga bahitamo gusezerana ivanguramutungo risesuye nta kibazo kibirimo mu gihe babyumvikanyeho, ahubwo biba ikibazo kubera ko uyu munsi wa none abantu benshi babona imitungo nk'icyo kurwanira aho kuyifata nk'igikoresho cyo kubaka umuryango. Icyakora njyewe mbona ababifite mu nshingano bareba ukuntu bigisha abantu kuba ubwabyo kuba babaye umuryango bifite agaciro kurusha umutungo baba bagiye gusangira. Munyemerere dusoreze ku butumwa bwa Kayitesi Ivona uherereye Nyamagabe, haragira ati njye mbona amakimbirane ashibuka ku kuba abantu barasezeranye ivanguramutungo risesuye ahanini biterwa no kuba abantu babifiteho amakuru ndetse n'ubumenyi budahagije. Njye mbona inzego zibifite mu nshingano zigomba gushyira imbere ibiganiro n'amahugurwa ku bagiye gushyingiranwa kugira ngo bumve neza uko bategura ejo hazaza h'umuryango wabo. Bakunzi bacu rero, mukomeze gukurikirana ikiganiro ejo ku 104.3 FM, munohereza ubutumwa bwanyu kuri 0787581411 ndetse na 0728028232 hamwe no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Instagram ndetse no ku rubuga rwa X. Ujya ahashakishirizwa ukandika ijambo ejo Youth Echo maze ukadusangiza igitekerezo cyawe. Nshuti rero ndetse namwe bakunzi b'ikiganiro ejo, mwakoze cyane kubana natwe. Ibishoboka byose bakizana n'utundi duce Burundi kigiye gukurikira ku ruhande rwa kaze none mu kiganiro ejo cy'uyu munsi mutegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukorera i Kigali mu Rwanda. Mu kiganiro ejo cya none turi kwibanda ku ngaruka zigera ku bafite ubumuga batabona serivisi z'ubuzima bw'imyororokere. Zimwe mu ngaruka zigera ku bantu badahabwa amakuru ahagije y'ubuzima bw'imyororokere harimo kwandura indwara zidakira zandurira mu mibonano mpuzabitsina idakingiye ndetse no guterwa inda z'imburagihe cyangwa se inda zitateganyijwe ndetse n'izindi ngaruka zigiye zinyuranye kubera kudahabwa ndetse no kutabona amakuru ahagije kandi anizewe ku buzima bw'imyororokere. Nubwo hari ingamba zigenda zifatwa kugira ngo serivisi zijyanye n'ubuzima bw'imyororokere zigere kuri buri wese, byagiye bigaragara ko hari icyuho kiri ku bantu bafite ubumuga, cyane cyane bafite ubumuga bwo kutumva ndetse no kutavuga, aho usanga bibagora kubona amakuru ajyanye n'ubuzima bw'imyororokere kuko akenshi usanga umuganga cyangwa undi wese waba akwiye gufasha ufite ubumuga bwo kutumva ndetse no kutavuga kubona aya makuru y'ubuzima bw'imyororokere bigorana guhanahana amakuru no kumvikana kubera ubumenyi buke baba
baba bafite ku rurimi rw'amarenga. Mu ngaruka zikunze kugaragara aba bafite ubumuga bwo kutumva ndetse no kutavuga bahura nazo kubera kutabona amakuru ahagije y'ubuzima bw'imyororokere, twavugamo nko gutwara inda zitateganyijwe ku bana b'abangavu ndetse no kwandura indwara zandura mu mibonano mpuzabitsina idakingiye n'izindi ngaruka zigiye zitandukanye. Inshuti bakunze b'ikiganiro mudukurikiye, munyemerere nakire mugenzi wanjye Manishimwe Noel atugezeho inkuru irambuye kuri iyi nsanganyamatsiko. Genda garuka mu kanya. Abaganga batagira imipaka Médecins Sans Frontières kuri wa gatanu bavuze ko basigaranye imiti mike gusa kandi ko mu mbogamizi abantu bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga bahura nazo mu Rwanda harimo kutamenya amakuru y'ubuzima bw'imyororokere no kutabasha kubona izo serivisi. Mu mpamvu zitera harimo kuba benshi mu bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga batarize kubera ubwo bumuga bafite, kwitinya, guhezwa na sosiyete ndetse no kuba mu Rwanda abakora mu nzego z'ubuzima n'ubuvuzi muri rusange abakabaye batanga amakuru ku batumva ntibanavuge nta bumenyi bafite bwo guhuza nabo mu rurimi. Umwe mu bantu bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga mu Rwanda twaganiriye ni Sauda Mukamazimaka. Abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwamuntu cyagera ku isi ndetse ko bisa naho atazigera arangira. Kuba abantu badateye kimwe, batavuga ururimi rumwe cyangwa se badakora bimwe bishobora kuba intandaro y'amakimbirane. Ariko se ni gute nakumira amakimbirane? Nayakemura nte? Ahandi wakura ibisubizo by'ibi bibazo uretse mu kiganiro ejo. Iyo bivura zibanda ku makimbirane yo mu miryango, amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatebo kamwe ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga bazasobanukirwa uko wayakemura. Ubundi cyambere n'ubwumvikane kandi bikabahura nazo iteka mu byo mutumvikanye ngo muvugishe ukuri, ntabwo amakimbirane abasha gukemura. Kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'Amerika ni ku 104 n'ibice bitatu imbogamizi duhura yambere ni communication. Amahoro y'Imana abe kuri mwese mukomeje gukurikira gahunda za radio ijwi ry'Amerika yumvikanira ku murongo w'104 n'ibice bitatu FM. Ndizera mumeze neza aho muherereye mu bice bigiye bitandukanye byo kuri uyu mubumbe dutuye. By'umwihariko rero tukaba tugeze mu mwanya w'ikiganiro ejo, ikiganiro mutegurirwa kandi muganizwa n'umuryango Ejo Eko ukora ikitangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Byo muri kumva muri studio cyangwa se kuri micro ndi Karemera Patrick Bayikazi agomba kwishyura kandi ikigo ntabwo kigiye gishyiraho gahunda y'ubusemuzi. Abana bafite uburenganzira bwabo bwihariye bubarengera mu buzima bwabo bwa buri munsi kugeza bavuye muri iki cyiciro cyo kuba bitwa abana. Bumwe mu burenganzira bwabo twavuga nk'uburenganzira bwo kwitabwaho no kurindwa n'ababyeyi nk'uko biri mu ngingo ya 19 y'amasezerano nyafurika ku burenganzira n'imibereho myiza by'umwana. Icyongeyeho kandi umwana wese afite uburenganzira bwo kwitabwaho no kurindwa n'ababyeyi be kandi aho bishoboka akabana nabo. Ibitandukanye rero n'ingingo, hari abana bisanga barerwa n'umubyeyi umwe gusa kubera amakimbirane ababyeyi be baba baragiranye, urugero nko kuba se w'umwana yamwihakana bityo bigatera nyina kutazigera abwira umwana se umubyara, umwana bikarangira avukijwe uburenganzira bwo kumenya se. Ese hakorwa iki kugira ngo amakimbirane ari hagati y'ababyeyi ntabe intandaro yo kuvuka umwana uburenganzira cyane cyane bwo kurerwa n'ababyeyi bombi? Bakunzi rero bacu, mbere yuko dukomeza munyemerere nakire mugenzi wanjye Bazibagira Fredausi abanze atugezeho bimwe mu bitekerezo mwatanze mu kiganiro ejo cy'ubushize, ndi buze kugaruka dukomeze n'ikiganiro ejo cya none. Tubahaye ikaze bakunze ikiganiro ejo, tugeze mu mwanya w'ubutumwa mudusangiza ku ngingo zitandukanye tubaganirizaho mu kiganiro ejo. Munyemerere muri aka kanya mbasangize bimwe mu bitekerezo bamwe muri mwebwe mudahwema kudukurikira mwadusangije. Ingingo y'ubushize twaganiriyeho yagarukaga ku kuzirikana ururimi rw'amarenga mu burezi mu byiciro byose. Mu butumwa bwinshi twakiriye, reka duhere ku bwa Emmanuel uherereye Rulindo. Kubwe abona ko kugira ngo ururimi rw'amarenga rubashe gusakara ku buryo bifasha by'umwihariko abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga, ari uko rwashyirwa mu mashuri rukaba rwahera mu mashuri abanza ku buryo umwana wese azamuka afite ubumenyi n'iyo bwaba ari ubw'ibanze, kuko biramutse bigenze gutyo byaba bihawe umurongo. Reka dukomereze ku butumwa bwa Nkurunziza Pascal uherereye Irongi, aragira ati ntibyari
bikwiye ko ururimi rw'amarenga ruba rutazwi n'abantu benshi by'umwihariko abarezi yewe numva ikigo gifite mu nshingano cyategura amahugurwa ku barezi bityo mu gihe ikigo gihuye na kesi yo kuba cyakiriye ufite ubumuga bwo kutumva no kutavuga bikamufasha gukurikirana amasomo ye neza kandi nta mbogamizi agize. Reka dusoreze ku butumwa bwa Charles uherereye Kicukiro aragira ati yiga mu mashuri abanza niganaga n'umwana ufite ubumuga bwo kutumva no kutavuga kandi yarashoboye pe yajyaga arusha abana benshi twiganaga amanota gusa byaramugoraga kuko mu barimu bose twari dufite nawe wari uzi ururimi rw'amarenga urumva byamusabaga gufata mu mutwe buri kantu ako ariko kose ubwanjye rero mbona bikwiye ko hashyirwamo imbaraga kugira ngo ururimi rw'amarenga rumenywe n'abantu bose kandi nibanajya no gusaba serivisi ntibikare abagore bashaka ababasemurira rero ndetse namwe bakunze ikiganiro ejo mwakoze cyane kubana natwe muri ubu butumwa tubashije gucishamo amaso. Reka nkubwire kuri iki kiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'Amerika ni ku 104 n'ibice bitatu batabasha kwivugira neza icyifuzo cyabo cyangwa bigatuma hari abashobora kuba barwara ntibajye kwivuza mu rwego rwo gukura izo mbogamizi. Ikaze nanone mu kiganiro ejo cy'umunsi mutegurirwa n'umuryango Ejo Youth Eco ukorera Kigali mu Rwanda. Harimo no kwigisha abakozi batanga serivisi z'umwihariko z'amarenga ikoreshwa mu Rwanda. Ishami ryo kubaka mu nama y'igihugu nk'uko twatangiye ikiganiro tubikomozaho umwana wese afite uburenganzira bwo kugira umuryango avukamo akuriramo kandi abyirukiramo umurinda ku buryo bwose ukumugaragariza urukundo kugira ngo yisanzure. Iri tegeko kandi rikomeza rivuga ko nta mwana ugomba gutandukana n'ababyeyi be atabishaka keretse iyo ubutabera bwemeje ku buryo bukurikije amategeko akoreshwa muri urwo rwego ko iryo tandukana rifitiye umwana akamaro. Nubwo amategeko agaragaza ko umwana afite uburenganzira bwo kumenya no kurerwa n'ababyeyi bombi, hari igihe umwana yisanga cyangwa se yimwa uburenganzira bwo kumenya umwe mu babyeyi be cyane cyane nka papa we cyangwa se se umubyara, bityo bikagira ingaruka zinyuranye ku mwana cyane cyane izigendanye n'amarangamutima n'imitekerereze harimo kwigunga, kugira ipfunwe, kubura uburenganzira bwo kwandikwa inyurangamimerere, kuvutswa uburenganzira bwo kurerwa n'ababyeyi bombi kandi bakiriho. Inshuti bakunze ikiganiro ejo ubunyemere twakira mugenzi wanjye Ishimwe Honore atugezeho inkuru irambuye kuri iyi nsanganyamatsiko turimo turaganiraho nyuma yo kugaruka mu kanya dukomeza ikiganiro. Yuko ni urugendo twatangiye kandi ntabwo tuzasubira. Uko biri mu ntego z'iterambere rirambye SDG n'u Rwanda rufite umwaka w'2030 hazaba hakuweho imbogamizi zose zituma abantu bafite ubumuga ubwo ari bwo bwose bagorwa no kubona serivisi z'ubuvuzi. Kumubwira ko ntwite ambwira ko adatera inda byagaragaje ko mu Rwanda Kanzayire Epifani afite imyaka 24 y'amavuko avuga ko yatewe inda n'umusore wahoraga amwizeza ko bazabana nk'umugabo n'umugore, akimukoza ko yasamye umusore yamubwiye ko adatera inda. Uyu mubyeyi avuga ko yabayeho mu buzima bumugoye ibyatumye afata umwanzuro wo guhisha se umwana babyaranye. Icyo nakoze ni kimwe, hindura imirimo njya ahandi hantu kure, ntiyongera kumbona, ntazi niba narabyaye niba ntarabyaye. Umwana wanjye kugeza iyi saha ntabwo azi se yarankomerekeje, byara ndi njyenyine, ubuzima bukomeye busharira, umuryango uranyanga urantererana bitewe n'uko nabimishije ikamba nk'ababyeyi. Nari nzi yuko ari wa muntu uzamfasha akanyitaho, bituma numva muzinutswe. Agira imyaka 7 utangiye kubimbaza, ariko mubwira ko papa we ntawe uriho. Batanga amakuru ku buzima bw'imyororokere ngo nta bumenyi nta muntu n'umwe uzi umuntu twabyaranye. Nyuma yaje gushaka urundi rugo, ubwo rero ndumva nta mpamvu yo kumumwereka ko ntacyo amaze mu buzima bwe, nta n'icyo yamumariye na kimwe. Yabayeho kuntera igikomere. Uyu munsi ntabwo ndi wa muntu wishimye, numva abagabo bose bameze nkawe. Ndabizi cyane, nzi ko ari igikomere kuri we. Abaye azi ko nta papa agira, azi ko papa we yapfuye, narabimuhishe kubw'impamvu z'umutekano wanjye.
ababyeyi. Inshuti rero bakunze ikiganiro ejo mudukurikiye mwatubwiye ese mubona hakorwa iki kugira ngo abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga ntabwo yatekereza kumushaka. Twabaga mu mujyi wa Kigali, uyu munsi mbi Rusizi, ariko nta se agira. Ngiye twaricaye kuko ni umwana umaze gukura, ejo bundi azagera mu myaka yo kumubaza papa we mu gihe cyo gususha ngo bamubaze ababyeyi n'ibindi. Ku ishuri narabirangije, nta kintu azamenya mu buryo bwo kurinda umutekano w'umutima w'umwana wanjye. Nanjye ubwanjye niyibagije ko uwo muntu akibaho. Twakundanye imyaka 4. Kubera ko twari twakundanye, namukundaga, ntabwo nicuza, kubera ko iyo nza kuba ndi uwicuza ngo nabikoreraga icyo gihe mba narakuyemo inda simbyara uwo mwana. Ntabwo rero nagomba gukora ibyaha birenze kimwe. Usibye uyu, hari n'abandi bagenzi be bafite icyo bavuga kuri iyi ngingo yo guhisha umwana se, barenza ku mpamvu zishobora kubitera. Burya uko umuntu mubanye n'uko akwitwayeho nibyo bituma nawe umwereka yuko umufitiye icyizere. Iyo ntabwo umuntu afite se ubundi wamwereka umwana ngo bigende bitwo nyine aba ari ibyanjye ngomba kubyimenya. Hari umuntu uzi nyine umusore yateye umukobwa inda, aramubwira ati se n'ubu ko dukundana uramutse uneye inda byagenda ute? Ubundi umusore aramubwira ati ingeneye nk'umukobwa namubwira tukayikuramo. Nyine umukobwa amaze kumwumva mu mutwe bye ahitamo kutamubwira ko yamuteye inda, ubundi ahitamo kwigwarira. Ababyeyi b'uwo mukobwa nibo bamwiyandikishije. Cyakora nubwo bavuga ibi, bamwe mu babyeyi bavuga ko atari byiza guhisha umwana se kuko bimugiraho izi ngaruka. Reka nkubwire kuri iki kiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'Amerika ni